Treće mesto, ekonomsko-trgovinska škola Kraljevo, Anton Martin sa prosječnom ocenom ukupnom 12,4. Drugo mesto, Pravno-poslovna škola Niš, Šošević Jovana. Dobit će diplomu sledeći učenik, a naša učenik... Prvo mesto, ekonomska škola Niš, Pavlović Miloš, prosječna ocena 13,0. Sledeća kategorija beseda na izabranu, odnosno slobodnu temu. Treće mesto, Pravno-birotehnička škola Dimitrije Davidović, Plaštan Marko sa prosječnom ocenom 12,1. Drugo mesto, Pravno-poslovna škola Devet, Pravno-poslovna škola Niš, Stanković Sara, prosječna ocena 12,3. Pravno-poslovna škola Beograd, Radović Ana, prvo mesto, ekonomska-trgovinska škola Kruševca, Dimitrijević Lola. Evo samo minut, dva, da slikam knjige, da Improvizacija, odnosno improvizovane besede. Treće mesto, ekonomsko-trgovinska škola iz Kruševca, Rakočević Nikola. Drugo mesto, ekonomsko-trgovinska škola iz Kruševca, Dimitrijević Lola, prosječna ocena 18,6. Prvo mesto, ekonomska škola iz Užica, Lukić Žikica.
Drugo mesto, pravna osnovna škola iz Beograda, 58.